Jadi mulai nanti kamu hahadulin kami sopir aja tiok somoni kita popar ada kita silai sabuman ngawal sutau ngomongate waktu makan dua di bawah ala sisa ada anak kita saya di lubur ala ini di kamu hahadulin kami roh hati miso di dalam tubuh doh bulu bere dihidat karena kasih Allah digokor dodo gokor kena si bayi mau jodoh si adusan luka robe kami di sok iman di terbaan di jabu munang masuk kami tunggu gasan dia maksiar asa dia biar dia parhorasan alam ini lek kamu maju tinggi kami harus dinalah kami tak kontak kami bukan dia mau harus kami jadi mau dia ada apa pakai kami? Perempuan perkucing jika menurut dinaruh bokari kaidah dari sur perlempat tahu. Dak sobudok nunggu di kota bawah. Di satu hari nuai kopar ke punari silai sabuman. Maka malah teh tempat nomor 2 di kata. Sudah dekat pasti masuk lalu dekat di sana. Di pas dohami tupe goda akan bermasalah sahib nama sanuai. Asal lalu hendak maju ke mata nomor 2 di mana? Mulai tema makat denami. Allah hubere kami duduk di son amat darah dalam inat tasori pada. Mau batu amat tar. Dewa tado amat tasori pada dalam inat tasori pada. Langsung ini dong usia lapan dan nami. Arok doh boto habi di luar tahun naik. Arok akamat daraja amat tasor ibadah di lingkungan on. Asa pas ada mak alu nami. Bahwa tema pandai nami. Sosok ini mandi kita. Peparan daput silai sabungan. Arok kata di situ itu nama dok. Raja Nabi, Raja Bolos somoni idat tasor ibadah dihita akan amarha marandi tong dohonokku dangkarin dahadubang amak dorere bolok kita paison akada tulang amarin ada tulang anak kunang beres somoni hubur were nabi ente jadi tak pulang isi bakal tikman dari dia lagi pangiringan orang sepahita tong amarha marandi tetap kita masih pangiringan sinak kedua benda perlingkungan di dekat amak bong amat tarik rata dong silet tua seluruh tak kita di baroro saat di selu mega satu botet hori letak di bulan nunggu sampai deh kita dibagas di hangadoli nabi di sosok diraja sampai dagabean sampai dahorasa tetap kita diramote Tuhan amat pak denami bermula doda uli bermula doda lenggan asa benda mama tetap mula-mula oleh temah amak pandenami ada di sabdo hamen yang sonegyok dorohan namin mangaliat dinalahaw manabi-nabi akah hadali nabi di sabdo ay asal lihat nampak tabiat lihat parasat asal benda mengpatok kontak lihat Iyo pasati tak kamu patapita di solo ma hadali mangulumo kamu kamu
Ganyan gawin na sila na ang isang tuloy na ako kami sa siwa na isang sa tinahin. Di na ako mangulubi na haluin namin ang mga sa tamatan na ito di ba? So sa mga nila mo haluin namin. Mo gusto ko kami sa tinahin ang gawin na wala po mga kalagay ng salita niya. Jadi sa mga nila kapag napunta sila sa buwan so sa mga nila mo parte namin. At ito para natin magsiwa namin. Asa kaya mga resort anong kubuhan. Bukas di oras. siluanan. Iya. Asa baida mang maju, poco-pocoi. Bocor-bocor itu bang. Bagaimana bayi dong dulu bang? Nauli, musik kita yang kamu asa sama nang itu, bisa pakai oleh asu itu. Sama masuk diele. Asa baida mang poco-pocoi. Baik na bang, baik na bang. Baik. Ya, itu na tadi ya.
Sosongonin no di hamu hadoli namin ate. Las di somma hamu hulu pi habi ala mamerek pertenkian. Buat di darah hamu hadoli namin. Ya bicara horas. Jadi pucuk-pucuk katanya. Ya, boleh turun ke lapangan.
Somasi, minum-minum ya. Bola deh. Tunggu, Pak. Kembali maju kita musik itu depan itu. Kembali ke laptop. Ayo, ayo mau lu ngapa juga pengakan marang-marang gini mah. So ikut be waktu ya deh. Kembali ke alam ya. Jadi songone mah dihamu hasutuk bolon nami haduli nami satiraja. Nong atuk sikok hujalo kami bentang kami dokter nami. Pertikian apa pasartai matu hamuna hadul nami budi mah. Mau lihat emang dihamu Oparani Oputa Rajai nomor sangat ima Raja Silai Sabungan. Igo kodo jauh-jauh nami siap kami hahaduli muna anggiduli muna sobi raja. Takas tuh beri kami di bagas tikion di Lasirwata di Ulauta di pesta pertanyaan sobi raja di bagas tikion. Alan ini amang udah
dongat tubuh saluhna ada orang suatu hami saat tuhasa tadinya nang roh maju hami mata kotok kamu akka dongat tubuh nami madok mo liate tu hamu na saluna diulota tibagas soni mara amang udah Nauli. Haha doli ulah damang mah. permusik kami ala nang borhat mahami soni boru nami mada kotok dongat tubuh nami baik damang ma musik na hombar tusin Ina tuina, amaduana, ina tuina, amaduana itu kamu. Apa yang kita lakukan? Ina tuina, amaduana.
Ita songoni mana putar pasahan nami dihamudong at tubuh nami hahaduli nami ang idoli nami kumparan ng puta nasa ngapi Raja Silay Sabungan modus susadia binaputar pasahan kami songong sigo di tangan muna labulak siya tongani alaman nami on lasma roha muna asa tohong masong nedong ilo tua tak pulau sibagading di lowong ipangaringan oras matutuhita na marhamarangi nung matutakas kita masih bairing-iringan asa pinatikok pujari tulung kepian tu dia be mangalaka kumparan ng puta Silay Sabungan tusima tapota parsaulion sa disuruh satu hotel lu masa mandala dengan ulon tadi bastikyon sa maida tubang gabian sa panorasan so ini mamang udah puasa tayo mo sa pertikino tamu lak pasik pulton tuwadak tak mulai mah mau lihat mak dihamuha dulu jadi songoni mah jadi ada orang suasana ada orang permentaran nih dulu mungkin di sampai umumar rata songoni marah teh Mulai ada yang mau. Jadi satabi bulun di punguan nomor lasini roha. Mulai ada yang godang matutu di amata nomor 2 di bata. Songoni nang disahalane oputa. Opui Raja Silay Sabungan. Di bagasan lasini roha. Gohita marpungu di si Mangajanaon. Jadi songoni mah sawatik songo siak kami molo tumpe masukan di tasalu tate dihita poporane pui hok mahitanya masih paingote-ngota nate satabi dia muha haluli nami sodi raja kami sia sidewa omana ni dona dang di jauh daging alai di jauh dotti hima rami ni partikiawan jadi suatu buar wamona amang udah nak haluli kuate kami masih turpu sirebang nasoro udangan ni bona tahun ya adoli so dirajau alai na di jauh tuh di mahami di baga seperti kiano lagi dong apa yang gitu jadi bainaroha oma si patoreo ka tujuan hari asatung masih paingote-ngotak kitanya molotung dia akan nomor lebih hurang somoni manang dia adoli so diraja molotung pe hupatola sami asa si borobua si borobakara don molo dumpuas tung suara be mara jadi songon mah songon siak kami anggia matong tujuan hari oputa de batama namang gogi pasu-pasura dihita jadi songon dia balatik kiot tutu di hari nauli na ring ganon songon na somal masata bihami dia aduri nang anggidubi nami molo ditikior rohame mandapat kamu dan rohame sada-sada tugagas muna son napasahaton gokon doho jauh-jauh nami dinanain pamasota ma songa dulau di bona pasogi ulang tahun pesta tugu apala pasma dihame bolahana mak debang raja di sona mang nanginang rodo hami siat turpu dewang raja manggokon haha nang anggi doli nami saluhuti tanah dison asatung raprek tahi tanya dina wangadopi pesta ulang tahun Tugu Silay Sabungan nadi silalai niwa nadi ulahon bulan 11 tanggal 10 sada saat 10 tolu November 2022 jadi salinai kami mangelek amang daw inang molo tumpe non gupasa kami songon udangan mana pegok do jauh-jauh nami dihamu wahadoli nangang kedilu nami balas marawamura songon ima pinasa mak donga moliate dihamu baru nami satabi jo dihamu angki nami sudah bang Rauli moliate dihatami alai au do na pasahato tu abang muda sedebak kebetulan Pak Said abang mudai di rumah sakit Adisan pupasaha do tu boruta bong sedebang jadi au do pasahaton jadi mau lihat ba dia kan udah hatami boleh diterima mungkin dak satu mudangan alai hona pasado tu ama
Tu boruta baru si Debang kebetulan masai amang muda si Debang perkode di alisan. Abang udah teh, ada 2 minggu ini orang pasahan. Gawe jala ora saduli. Jadi mau dihita, kenapa nyo puta, ikut sana do hita. Alai mulia tema diamu, anggi nami si Debang. Rasohan nami, mau tu sapi udah ngetuhamu, na udah nenggamai. Makorasi masih mangan puta dihita ganun pasada-sada. Gawe jala ora. Jadi tahun ini sila lagi nalabok paridian. Turia hita mangalaka. Totok kita ada bota persaudian. Cara si toka panangin ang ito. Nah, horas sila gabi ang udangan tu pasahan do. Tu boruta baru si Debang sa tabiata. Mengamar dekat daging i boruta si Debang sa tabiata dah. Gawe jala horas. Jadi soni ba. Jadi dihita pe ala nung songo bobuan ta sahat dia ang gidolita. Nanaing pamasota songon pesta tugu. Bola nama Debang Raja asa tatovo mana sida sisada-sada haha nang aku dolita jumolo ma tua dolita sialo songone manang urutana sialo situke rumah soti Siap dison. Itu. Siraura Sirabariba Pintu Batu Tabunan Soni ma dia mu hahanang ang gidoli nami. Buat ngasa dia mu ama gawe jala oras. Jadi soni ma perjolo kami madok moliate dihita saluna. Dia mu hadoli nang gidoli lumuwi ma di inata raja. Molo tumpe di batik kialon rohame amang inang mendapat kamu lasma rohamura di batama menamam bayi basu-basuna di tesalut. Songonima mardonga maleate pinasahan batu amang udah naik protokol. Jadi bola tema dia bang diba. Jadi song dia mau sudah bolon. Nung atuk songot talak di balang ate dihita na marahamaranggi jalan nunga palabok roh habis sudena. Ba mulak kita siapon basai masudeh ke permasalahan ate. Jadi songoni mau udah dihita akan namun tidak paparan di serai sabungan. Amak pandai nabi. Ala nunggu supul hujalo hame gondang nabi. Asa sahatnya naulisa nadegan. Tio tahun nabi buat 7 ano. Asa benda membang gondang kasahadane laus bado muma tu si tio i. Jadi songonima Tidak sah mamu setu sudah belum. mau lihat ya mak dia mau udah nami asa mangerbang bunga-bunga di padang danang hari selamat jalan ma dia mau perang tubuh nami selamat tinggal manang di hati mau nih mah dadah sampai kita bisa nggak dia MT sila lagi amang padohar lanjut tuh nama